Yone barinda kandi yabashaba ukwetantara kwanga n'ombururu nkubareteire okore bitashikire aye akwenda noli atakabaire kwejumbira mukukora aijagore abo kuba akataleka ebirimwa twinako globally akatandika na East Africa tuli mahangago Uganda, Kenya, Tanzania yarango East African community ekujja kutuyamba oruge muhorano otuweke mfuso yawe y'obutunguru ogende paka Nairobi. Haj Ismail Bayan hamwe na Hajat Mugore basima munonga Enganzi hanga abo kwemerera nabo hamwe n'abantu bona abababeirireho kubasa koreka ikishane kirungi aharinye nabo origiro umunsi Kise ambo kisasubule kumbeka mwainwe inona bali nabalise mwena ibasino bali kumboza basi inona bali kumboza mlimo no mtimo kwa tuile ticket kwa hikayo kwa kibyalinga kwa ngena munda kukayo tuile visa we came back baitu twaga twasasura ticket ye baitu hamandi kagaba yasobora kubaza na minister ya connectinga yatuyamba era itwe ori omnyishengero ahabwabuyaga West Honorable Barnabas Tinkasimire yayihanangiriza Enganzi yihanga okurengo bataha umuntaro z'amataka akugira ngo abagiga bari nubiriba ibyapa by'abantu omagombo ragara mu cyatelekela mpefu hamwe na ndaiga usare amagezi kurora ngo wakimaraho haro abantu abataize ebyapa ndaiga mpefu na cyeterekera Mungu ayikagira ono musajja anyakula asimo Rocha bakateze ebyapa umwateze ebyapa bagenda wa president bayikirizana na president muba kugenda kumuguza ebyapa ebi president na processinga sente kugura ebyapa ebi batandikire kubiguza abagaiga Omnyishengero kazi Jennifer Mbabazi yayihanangiriza abantu ba Kagadi kurenga bimukiramu babasa kwatanisa na government musabe kiyaka tukusaba ebintu ebyo hanolinga with caution abo kuba abantu bakusasa obusasi buruho kandi bukatandikira even before you were prime minister no ijuka last parliament a petition came even on parliament ori umhwezi wa kad ahabwabunyorotoro yayihanangiriza Enganzi yihanga kurenga bimuka babasa kubakwatiraho nabo basiramu babase kutunguka bigize ha taho slab ya kabiri nitusaba kutukwatiraho nka government ya kabiri right hand prime minister tukusaba abasiramu abali mu district yenu na district zindi tusaba mubongere birimo abakuba alhamdulillah ndisima mukama ruhanga abasiramu hati basomere bayingi Gashakwa Vincent Mugisa abwa Sky TV again show